Mũndũrũme ũmwe ũrĩa nĩ mũtwarithia wa bodaboda kuma itũra rĩa Maji Mazuri mwena wa Kasarani kaunti-inĩ ya Nairobi atigĩte aikari a mwena ũcio na kĩmako kĩnene thutha wake kũraga mũtumia wake na njĩra ya kũmũtheca na kahiũ, gũkũ nake agĩtigwo na nguraro kuonania kũgeretie kwĩruta muoyo. Kwĩrĩkanĩte mũndũrũme ũyũ atabanirie gĩko gĩkĩ ũtukũ wa gũkĩa ũmũthĩ, na mwarĩ thutha wa kuona ũrĩa itheka nĩwe ũmenyithirie arata nyina na njĩra ya kũmatũmĩra ndũmĩrĩri cia thimũ, na thutha ũcio nĩguo mũingĩ wa itũra rĩrĩ wĩkinyirie. Tulisikia usiku watu wametoka wanasema mtoto alikuwa analia, ni msichana wake amemaliza form 4, anasema dadi ameua mama. So sisi tukatoka nje tukaangalia, akatuelezea babake alikuja akatoka kazi, anakuanga mzee wa pikipiki, tunamuita Masai wa pikipiki, anabeba kwa stage pale Maji. Akaingia kwa nyumba akabadilisha nguo akatoka akarudi tena. Sasa venye alirudi msichana anatuambia tu venye anakumbuka, aliingia bedroom akaua mama, alafu akatoka akabia mtoto akakuja sitting, juu watoto wanalala sitting. Akaamsha msichana akamwambia amka uone venye nimefanya mama yako. So msichana akaamka akakwenda kushuka akaona dadi ameshika kisu na imejaa damu. Sasa msichana akapiga magoti akaambia dadi usinifanyie kitu. Nona mũndũrũme ũyũ aiyũire nguraro nĩ ang'ethanĩire na aikari hamwe na maabitha a borithi rĩrĩa makinyire kũrĩa kũmagiragia kũingĩra gwake nyũmba, no thutha mũtheri maabitha ya kuma sesheni ya borithi ya Kasarani mahũthĩra hinya na maingĩra nyũmba na kũmũrutũrũra. Akaenda akaona ameua mamake, amemfunga mdomo na uso na mavitambala na masweta na amemkata shingo. Sasa msichana anasema venye alitingiza mamake aliona mamake amekufa. So akachukua mtoto, mamake alikuwa amelala na mtoto na ni kasichana kadogo ka 2 years. So msichana akachukua sister yake huyu mdogo akarudi na yeye sitting akakaa kwa kiti. So msichana anasema babake alijidunga kidogo, akaambia msichana kuja unisaidie kunimalizia. Msichana akamwambia dadi siwezi fanya hivyo. Tukapata watu wanaongopa kuingia kwa hiyo nyumba. Wakati polisi walirudi wakaingia tena, nimpata mara ya pili ameshika kisu. Kutoka na hapo mimi sijaingia kwa hiyo nyumba tena. Mpaka akashikwa, na akishikwa ametatizana, amesumbuana sana na polisi. Sababu hata polisi alikuwa wanawatishia na hiyo kisu, kwanza wanatoroka. Yangu ni uhimiza society ya kwamba kama unaona kuna red flag kwa ewa yako, haina haja ukufe ama haina haja muendelee kuzozana na unaona hakuna mwisho. Maabitha a borithi nĩ macokire kuoya mwĩrĩ wa mũtumia ũyũ na kũũtwara nyũmba-inĩ ya kũiga mĩĩrĩ ya City Mortuary, gũkũ nake mũndũrũme ũyũ agĩtwarwo thibitarĩ-inĩ wa Mama Lucy kũrigitwo etereire gũtacũkĩrio makinya ma kĩwatho. Ngĩribotera Kameme TV niĩ njĩtagwo Wangũi wa Mũirũri.